Umacis anggiku malib babi. Masak babi. Ala kamu nih mujo. Kamu dong. Tetapi. Makanan khas dong. Ngopo? Iya ada tangan tapirin nak. Ngopo? Mau bayin nak? Panganan ni baby dong. Lucu nih tutorial main dan baby teh. Jangan aja sih. Orang kau yang nangis. Dulu kocok-kocok gak deh. Pilih kocok gi. Dulu kocok. Iya main campuran nih. Baik. Bisa bro. Kotor lu bunuh itu. Nah bermasalah cuma serah. Di pas-pas itu. Coba ini punggon. Iyo. Deh. Nah, iya. Oke, guys, nah saya main sama baby muluk nggak mak? Tunjuk mata terus, hah? Mana biar nggak kotor di tangan. Ngetin ni ber. Mana baby kami? Biar ni serah. Lar, kami peluk kami. Tadi, muluk kami ta? Nah, namai.